Niečo o sebe. Moje meno je Svitlana. Bývam v Kieve. Mám 10 rokov. Moje meno je Svitlana. Bývam v Kieve. Mám 10 rokov. Chodím do školy číslo 135. Som vo 4. triede. Mám rada svojich učiteľov a spolužiakov. Chodím do školy číslo 135. Som vo 4. triede. Mám rada svojich učiteľov a spolužiakov. Moje obľúbené predmety sú angličtina a telesná výchova. Učím sa dobre. Moje obľúbené predmety sú angličtina a telesná výchova. Učím sa dobre. Mám rodinu. Nie je veľmi veľká. Sú to môj otec, matka, brat a ja. A máme aj psa Barsika. Mám rodinu. Nie je veľmi veľká. Sú to môj otec, matka, brat a ja. A máme aj psa Barsika. Je to veľmi milý a priateľský pes. Okrem toho mám kocúra a mačku. Sú to roztomilé zvieratká. Je to veľmi milý a priateľský pes. Okrem toho mám kocúra a mačku. Sú to roztomilé zvieratká. Kocúr sa volá Neiro a mačka má meno Niko. Majú sa veľmi radi. Kocúr sa volá Neiro a mačka má meno Niko. Majú sa veľmi radi. Často s nimi chodím na prechádzky. Každý víkend chodievame na dedinu k starým rodičom. Často s nimi chodím na prechádzky. Každý víkend chodievame na dedinu k starým rodičom. Bývam v byte. Nemám svoju vlastnú izbu. Zdieľam pokoj so svojím bratom Petrom. Má 7. Bývam v byte. Nemám svoju vlastnú izbu. Zdieľam pokoj so svojím bratom Petrom. Má 7. Tiež chodia do mojej školy. Chodíme do školy spolu. Tiež chodia do mojej školy. Chodíme do školy spolu. Mám aj koníčka. Kreslím veľmi rada. Vo voľnom čase vždy kreslím. Na stene mám veľa svojich obrázkov. Mám aj koníčka. Kreslím veľmi rada. Vo voľnom čase vždy kreslím. Na stene mám veľa svojich obrázkov. Som veľmi šťastná dievčina. Som veľmi šťastná dievčина. Шановні друзі, якщо ви бажаєте опанувати словацьку мову самостійно, то можете придбати самоучитель «Словацька мова» без зайвих зусиль. Пропонований підручник призначений для всіх, хто бажає вивчити словацьку мову. При освоєнні матеріалу підручника досягається рівень знань, що відповідає рівню B2, тобто самодостатнє володіння за загальноєвропейською системою. Підручник складається з 36 уроків, кожен з яких містить дві частини – граматичну і розмовну. Усі правила викладені відповідно до сучасного стану мови. У багатьох правилах проводяться порівняння з граматикою та структурою української мови. До усіх граматичних тем наводяться вправи. Розмаїття розмовних тем представлених у підручнику досить широкі. Аудіододаток містить тексти, діалоги та завдання по розвитку мови і її сприйняття на слух. Усі записи зроблені носіями мови. Даний підручник ви можете придбати, написавши мені на електронну пошту, яку ви зараз побачите, або знайдете її в описі під кожним відео.
Отож зичу всім цікавого та успішного навчання. Moje meno je Svitlana. Bývam v Kieve. Mám 10 rokov. Chodím do školy číslo 135. Som vo 4. triede. Mám rada svojich učiteľov a spolužiakov. Moje obľúbené predmety sú angličtina a telesná výchova. Učím sa dobre. Mám rodinu. Nie je veľmi veľká. Sú to môj otec, matka, brat a ja. A máme aj psa Barsika. Je to veľmi milý a priateľský pes. Okrem toho mám kocúra a mačku. Sú to roztomilé zvieratká. Kocúr sa volá Neiro a mačka má meno Niko. Majú sa veľmi radi. Často s nimi chodím na prechádzky. Každý víkend chodievame na dedinu k starým rodičom. Bývam v byte. Nemám svoju vlastnú izbu. Zdieľam pokoj so svojím bratom Petrom. Má 7. Tiež chodia do mojej školy. Chodíme do školy spolu. Mám aj koníčka. Kreslím veľmi rada. Vo voľnom čase vždy kreslím. Na stene mám veľa svojich obrázkov. Som veľmi šťastná dievčina.